turaganisa umwoyo rukwera abantu aba okuwa turaganisa ubuhuriza umwoyo rukwera nko kuwa mutwohoriza ikari aba batakakumanyire bakumanye nkarahanga wabo ntweshengereza otugirire mbabazi ntweshengereza otwera umwoyo rukwera tugure atwihomera abana muyenseja tumuriza tugarura amasiko hariye bitaka tungire umwene umugisha gwa urahanga tatitwe n'umwana n'umwisi rukwera gube aryaba bino kutegereza kwinjira amasiko menji gubahumurize muyihanga ryito mu makanisa gitu no mirimo yiturukora mwena gutabargaho okurga hati no kusibiro byona amina. Bari Reverend ahabwesali giyo yotereza nyenki akare kirokino akandi yorekerizo kubanetu webembera mu program sisimuka murundi ogundi nabanyeze kasanga klake niriye yange mpako yange niyo akiki and hano program sisimuka paka nambere rabane weli satwao tindi nyenka kano mu studio kirokino okurone nsonge ntugitwara mu maiso paka saisatu za nyenki akara akandi netusimaiwe rubaira naitwe kandi umwaka gunumbere gwatandikire wiki eno mbere yatandikire kandi okora kimuna hati tulahamu naiba bukire kaire kama simu mnonga ngamba chokwe tuliyo tumarinzire amina nayebare owatusiya hakutandika kwizoberi ebiro 21 kwezi kwito kwa mushanju ahabwa umwaka 2025 twashimerwa mnonga umhereza warhanga ukubasa kutukambira hamwe y'urukwera noreba twine biconce binje biryo munsi konka nibagira ngo haroho omwoyo omwe ngumanye ngo hare biconce byemiringo minji konko mwoyo nomwe ubwo Yesu yatsigire ngo ahari kubataragumize munatwera kandi yamushoborera je kandi nyina amatsiko ngo buri yomwe namuhikaho abo kubahindo mu bwo kuburyaho nyino gahuriraka kugambira muri yo munda utachikora chanchi mayisa ngogo no moyo warhanga arihe hiniwe ariyo nakuzibira kukoreke cyakubasa kuhendera cyitwiro mbiguire nge cyakubasa kuhendera cykurigere mu buzubu otunaninza kushohora tunahura umutima guhayanga ti wari kubo yanjire kuroko go moyo ari kukwera ariyo muri we wari kuba yakwera wo kwa kushwire ubundi okashangira atemwa heru bakugendana ngawe yaguma kucinjiro rwiji kandi nitwijuka akija yihana Petero mu cyhome kagweje dire yamwimusya yamudira ati nkurata ayamukurata yategateka ngune kiroto kuyashikire yarebe nyijinize yigura kandi ababire barinka basirikare bagweje dire bahwireyo mpaka hu yamushohoreze akabona kamusigaho mwenu ubwo nuwo mwoyo uturugambaho ari kutwera twabaturiyo myanye tariye mwe no mbeteka teko bitarumwe na mwe nimbakira mu program ya sisimuka idakika za 14 ezani ngo mushayiti yo kubanza nibanyeta cyo butungi charity abwa program eji nyinerake kasanga ki munywani wanje kandi ngo twensa kutambura niwe mpaka sha ishatu ubwo turukusiya ibintu bitarumwe na mwe okurwo mu nshonda stars zimwe na zimwe umurye cyerimo twinire Gideon Senyomo ija kwa naturetera o murumo gwawe and this time round sakwa twine bamwe habine ntaranto magaraga ezero hangeza rukereza abantu akajatiroko ogendeze kuba niyo wakoresa okubasa kubahona no kubasa kwisizira ryanje kitenesa mwen aho niho twatandikira beitu ni ntabarisi ya buryo omwe akaruru akutwarigire mwijo kwihogwe tinka babona ganka hereraho rwakana haza no shy it was bloody so much it was bloody yeah. Politics. Politics. I once political education. We have yes. Bakabagira ngo politics is a dirty game. Nuko nakwasireyo. And indeed, this proves it right. Okugira ngo wata home politics. Uchumanye ngo waza kuza omuzano ogurumu bwisi urumu bwinazi ogurumu okurebezana ogurumu okudurana ogurumu yunorgaho ndabeho estwarebero mukaruru kija karyo munjwe mwe konko kunyoga no kwabe kuryo mwe kabakuru too much kikatwegese ibintu bingi na muno mukaruru akaturugiremo kubanza kituyizire kurora nyonkanyo muntu chikanyula kangwa abantu betegerize kirukumara na muno kuchikuba nketa arakuri abayitegereza chora agent wo muntu na wow ora agent wo muntu akakutorana
if anything mbatweretera nyaniza kwa agent wo mushweka canje then izo baryo kutera karuru bakugura bakuteka munju bakucindirana watware 10,000 ninga cyo mutwaro deroze kungambira ngo yetegereza karuru n'abaninja kwekaho nanjye haruba jururiro kubanza akuba turozere bayingi bayingambe nsaba bari mu ntebe bayito batakorira kurungi bantu bayiherweyo tokiroze ayi nyandiga kalwa yangu bayingi bari mu ntebe abantu bakabako babatekayo tubayine kibabakore imyaka 5 yaho babarinda babayihayo tokirozireke ba minister to babayine batere nduru nyobanyibire ekingi mayisa abantu batere mu karuru kabo rundi bataho umugaso basemera kwa hato ondira ngo bagira mu comfort zone bamangu binde cyo batireho so no bo baroho then bo bazo mu comfort zone then hatija bari abakutamwa kasente kabo bakatamu then akaruru bakafururo kubakafurire bemba teka ngo ibintu bikiri nko kubirebire because hati abukonoga menso ya kasete ntubatunero bundi umuntu ngaingambe turara ariyo bundi ine mu kasete yakobe na ya confident ngo batwiraho kandi hine bakozire busoba manwantu bakwahereza akaruru abo kujya ngo ine cyo bakozire konka to our surprise babemba kugura shirinje 15 twagaruka hari yekyo yeri yasonga twagereka bonondira ngo abantu betegerize twagaruka hatari yekyo twagaruka kandi ijuka even na wikeri yo hoyire obu twaltoriyo ntuterekisane mu karuru akakatwaltorekerizo kwa ntutahamu ensongi giye nyine tukagibazaho hano and of which ni yemu nyine itorozire aba mu abantu bayine bagurwa balina halaini henyine amazino kweka halaini arugiro muka kozenjwa mu halaini so those are the people you're talking about nikeke nendo area point itabaza kwazaho area ndi Gideon yataye watereke Gideon leka tukutangire akaji Gideon amazira kuba naheka amgenyo wetu atuletire kirokeno program sisimba Gideon TV wasa amazira lisenyomo Gideon akashonshoshe no murumo gwanje cyo no hurira no kuzaniriwa muri wa TV wose na munonga yimukire ni ngamba iwe ayimukire akashoshe no murumo gwanje morning channel morning TV West tuno mwamyogo cyari nakora no kuzanira abantu obo akoronda sente akasheshaka we yimukire reka tumwakiya tugambira amazina ge omuruma gumazire muki bitogo n'umurumoki yiwari ya TV West anze kutugambira oriro tabita amazina gawe na n'umurumo gwawe amazina ni banyita Kadingidi Smart Boy je umurumo gwanje no gwo kweshongora abantu bakampa kasete nkabazanira ambaga amakagabo amabara hona nawanye tomuka kushemeza family yawe ni nyiza umurimo gwanje n'ugwogo no gwo kushemeza abantu umurimo gwo kumazire mbuye kibitugo n'ugwetagisa kiwano nda kugukora awano gwetaga mu talenti kwandike byoshongoro na no kumanya kutera Kadingidi obuzaro bwawe ukarugankayi wijina kushanga umurembo rwambara ukarugankayi kwijambara nakadingiro kakagura zingayi bito imyaka yo mazire ebirunshi buyiheremo akadingidi umumpa buri mu masaka buri mu kari nukabona wano keta sente zingayi amtware 3 n'ikicweka ena kandi obuzarwa ni banzarwa mitoma no siruhinda konka ninturo umumpa ho muri imbarara yakajogwa obure bomazire bomutwalira kumushemeza nari kumweshongorera no mushesha zingayi hali muno mutawuni nampa 5 nzoweye musemezereza mu family yeye ninga shinka bara yeye ntwara honzanira abantu bashemererwa nawe ashemererwa 5 no botire musente ziri kwingana cyo kureba ngo watunge 5 ico casting tamu transport yo kunyiho mukakumpisa bara yawe ninga family yawe naneyo kungaruzayo so nicirugirira ho urukubori obo tugamba Kadingi na mnongo ariyo kumure wa TV Samze yansenyumo Gideon tuino mwami wakadingiri ye itakadingidi katere magesho ngo bubiri bushatonje kumanya ni muri mu kigwa rukora Tereza na nyeterere ikutwale na katerera kuhefisi karotereze ogurengo yezaterera tochejya ntomati biterera watahenko konotereza yabariwo butandekura yabariwo butandugamu nani wanje nikabuce ni yahansi we mwimuse rinda wagira ngo enkoko ebitoke bya bitomati bikuterera Tereza na nyeterere ikutwale na katerera
tukuhe fishi karotereze ogulengo yezaterera tochejya mtomati biterera watahe koko notereza yabaliwo butandugamu banzorekeraho omwe wa TVS akashonshoshe no murumo gwanje ogu no murumo netaranda akargankai mitoma ebitoke bya mitoma tibikutera nani ngamba anti aba mitoma nanja kubara musiana munonga bariyokwe numutureba ubire bumaze murembo rambarra hata nakushanga umuti yakutwara umukwe weye wamwe chetano akwa nkakureba street uri kutera hata aba street bo bakorota aba street nimbatereramu kugira ngo yandiye bakasanga nyine talent abase kunyahe namba ntware nkambaga ningasha ntware nka uwiye na wenze kumuzanira ko deni bati kunkubani ndabaraba mundu kubatereramu hato muntu yakunda kweta tijo zaniremu ukhereze se tuyakeshongora kandi ubu twira kwaburana n'eminyeto namnonga bariyo kwa bine talent konka batakwena kuzikozesa talent ninungi twino kugipromotinga na muno TV West ningisima meba ro kutupromotinga abantu bakatumanya bakatwa busente hakuba talent ni kikuru konka abantu abamwe baba batakukimanya ngo talent ni kintu kitakuko omuntu emyaka yo mazere orino no terendi jiri yawe ebirunje bihira mu nibyo biyo birunji nyine byinji inkozire sente nakora videos zijyaneti YouTube TikTok kadingidi smart boy je na hangurente na amite mbino ni byinji tichikwetaga kugira ngo ni byinji munonga omwe wa TV West kuyaga menshongeje hangurente na amite enyuma hawo TV West ekakwatanisa nebindi bitongo na munonga kitongo cha amite ogaba ente ogunwo mwami ayatungire ntejo producer Privan wawe ari mu kintecho akeshonga akakwangwize ndakakarka nkatera kafuzi natera nubundi tuterema mukafuzi kaleke kakuliwe nyabo kaleke kakuliwe sebo akafuzi ka mukama talikita nako kakuri nowe kaza kuzagwa kare naye sanga ndinyeka we omuseji ya mukama okushoma akonko keshongoro akamhangurira ente omyaka yamara akutere ndinjidi ogunka dinjidi kurga mitoma ari murembo rambara nakore sende tikumanya iwari yokwe etaranta yawe oriyo no gikozesa okutasiza nari oriyo no gifiriza bush kadingidi wanje habure minyeto na munonga ba mama baryokwe abazire natekateka ngo wakwata kadinjido karabara ba mu town no bano shisho bwire ebintu nkebe tikushisha bwire twino kwebereramu abo kube kindu kukora no basa kurona nabantu igana ninga 10 omu Uganda bakuburire abakugitera so tikikumasa ngo kutere ndingidi no ba waburo gukora nywe ni manye mirimo minji yo kukora kandi nayo ninjikora nkamikeya ni manya kusika chapati ni nkore bintu byinji konka nkashara munaje ntikangu menkoroku na handi na talent yanje ico kikuru abo kuba yo talent tekawa kandi ati nkazana umupira batwara za Kampala nkahita nyine kinafuniremo konko mukweshongoramwe nagizira kindu kufuna nitunge ni nyino kunkufuna mpora so nambwe nkabe ni nyenda nko muntu yine sente yakankwatiraho kashoboze bitagururo kakora gurupu hati bakarebe camani ekibaba batakuteka ngo kigiyo murinyi kadingiro ine myaka talent yanjye ine myaka 29 kwa mukaga ni mpise myaka 30 kwa mukaga mwako gurukwisha na naje kwa mukago ko kwira ati wagamba byeshongo muti nanda kwende byeshongoro byawe ati yo muti ananda byeshongo byawe henye nabihankaye byeshongoro byanje bijya YouTube hariyo amazina kadingidi smart boy je hariyo akafuzi kine video hariyo hagato mwisho wanacho takwihindura nako kine video hariyo mpogora karavu nako kine lyrics deni ebindi tinka bikorire video nk'ibitagururo na muno kakarunji mukakareba nako kakahitinga aho mamite tinga kakorire video akarunji kankore nyine zagamba tinga kikorire video nebindi konka muno audios zijyo mu library nko mpaka wazo mu taxi park library zona zine audio zanje bagamba mukadingidi kawe ari media kadingidi na nebitare mu kadingidi konka byona nebyanje akeshongoro
omure wa TV wose amazina senye umugino wawe wasa kutwegita ejesha hatu yo mukashonshoshe ko mu rumo gwanje Charity nyuja kwizisia ogu nezi talent ijaye nyuma Charity watugambira talent ngunu murabo mbintu bitari mwe na bimwe na mnonga kanje tugambira oburemezi bwa rukora bamu na mnonga babine talent kadingidi omutiyaza kuzo mukadingidi ashange buremezi oburemezo burimu na muno muno wabo kirinka mutonkanye ne babane bagira ngo ujyo mwana toyine kuba notere ndingidi kunka tibakumanya ngo numuzeyo wabiye nagitera akagitera ryo mwana ati buke bakumureba yakuzire bateka ngo bundi ko kukurubona kugira ki tere ndingidi kunka yo no ni skill kandi ni talent emyaka yo neyo rukuboyine no basa kugitera kunko buremezo burimu ni challenge ezezo kuzara wa manyori muto toyine kuba notere ndingidi ninga sho muntu umwaka gati tione kuzabara yanje yine ndingidi nkebyo kandi atokashango nijo yaje ati weja nyo kwese tuzabara yanje koreki weshongora abantu so atogwe nana mangu eco rukora ni talent kunkori yo rukubinga nabatakumanye cyori natakumangwe okutere ndingidi nayo ni talent ezo recho cyamande izo bariyaza kurenga no kutahana shente zingaye iki inari estimate nimba sakutahane mtwaro nkebiri ndireho nywireho ninga gumene cyo emtware biri arira nywire that means roughly na tasi emitwaro nkaga omundigiriye nuko nakora rough estimate akwa izo bariyaza kurenga emtware biri tingumanyi wari yoko muka oriyo nokoraki tobo tukendera na nokuramusya agwagamba echi producer wanje naza kushaba gitugamba namba yawe simu akwa une talent amyaka ya wabere nagumwe ari umuntu mugambe namba yawe simu namba yanje yesimu wano genda nuraba ya MTN 0 mishanju 88 93 52 ana na mukaga jigarkem 0 mishanju 88 93 52 ana na mukaga watira none ugamba nanye kadingidi smart boy wa yine live band ninjitera wabo yine mbaga ninza yo ninyishongora wabo yine eno mukoro gona ninyija ninzaniramu abantu bawo inamba yitwahereza eco ne kirabe TV West yakereza eco ne cyawe cya TV West akesho ngo bubiri bushatu tongere abakutere simbanze murinda twanze turuga program akwani ndamu atandikire abakutere simbanze murinda abanza teze bosho ngo bubiri bushatu mwarga mu mutere mu hagire eminyeto TV West ntonja kutungure talent ankeza akwa mu bantu emyaka yari yaine akutase mitwaro nkaga kurgo mu talent ngo murimo twendera ubwesho ngo bubiri bushatu tusibura bari ingambira nunu pangare ingambira weza cyankazi umuhara witu wankore owe binajo rugunda Charity Kangaroo studio konkanyo nja kwisiyo muri wa TV West ora mukaga oru ebabi na mukaga ekini hiro miranko njere ntukwa turyokwe nakadinjidi yandaganisa ngo nawe naza kubayo ayonje kutereza ebikirari yebi ejine talent kurgo mutwe okwezi emtwaro nkaga yarukutase izo bari yaza kurenga emtwaro ebi tingumanyi wari yo mukana arastamire talanta notasya zingai nasiganitse nyomo Gideon aho murembo rambara Kangaroo studio tukubize na program ya simu kangumana tabanu wanje obo tukuchakara Nita mukuchakara muri turuturu bana banje Okay. Senyomo Gideon awebale kandi habwa kasonsole kako omulimo gwanga mu program sisimuka ebintu nkebyo no butari kubisanga handi no bisanga TV West nehinda no bisanga mu program sisimuka kandi ekyo kyongero kuba nikikuhereze kisani ito buli muntu wena rukuba ino mulimo gwa rukukora teturukura bya maiso kandi umugisa nkogo bukuba gwizire ntukuhereza okorolensi yasobora kuba niemanya kiki ekyo rukuba nokora ekyo rukwihamwe bundi survival ukasobora kuba notwara abantu mu isomero bakasoma ukasobora kuba no bayisa familia yao buli mulimo guona nuguba gwinectinsa kyagwo naiwe oburukuba ogutayire mu ectinsa nikyo kyo program simuka negena maiso kandi ntsima mukuru kadingidi abo mulimo ogwo gwaliyo nakora twaza kuza omukahumura banywani banje edakika zatwasire nsakwa tugaruka twine papura zitu z'amakuru na bwanyuma twasegumza muna n'ibindi utakarga ha program ya sisimuka kiri cyo butunji Charity hamwe na Lake Kasangaki.
Orwo kubanza amezi ko uri kuganywa gakayambo mubiri kubasa kutwara iki kiri kwitinga mu ngingo buriza rekeraho kushasha yego ogomokire kunka turi kumiki kugomoire kuri kutanywire mizi ibyo kubirira ibintu bitanuke kuri kubutafutiye n'ibihande bikarugamo ibirisa ibyo bihande nibyo birarugemo ibishasho kunka ko uri kuba uri kunywa mizi kandi uri kurya zamboga byo kubanza nuje kufutana n'ibinoga icyaka binuje kuba oyine emikambi irashohoze iki kitakora n'ubyo kuba birye bihande ntabwo ico ubwo bugomoce wanu nagu bucendere unywa mizi okay mwaka mwana no avona gomani obo radio wese kwe mu myaka 26 ombuhereza tukutebekanisize embaga yo mwaka eyekiriro mirakongere enjoy your money and radio west ekutusako David Tutalo nyange ngenda kubeerayo nnyo mu kinihiro mirankongere anti nga biri mu mukaaga endonge genda kaba wabayimbi banji nyonyonyo kigenda kubeera kikambwe nyondongo ku ndongo lukoba David umwe izo mu kinihiro mirankongere osibe no shayaya n'abahereza ba radio west bishagikirwe buri mwaka mwana no avona gomani obo radio wese kwe mu myaka 26 ombuhereza tukutebekanisize embaga yo mwaka eyekiriro mirakongere ebirabira mukaga byo kwa mushanjoku omucyayika cyeka mbara city otafe wizoba ryona rizwira amashemererwa n'abeshongozi b'amani nka David Rutaro Alien Skin Shakira Betty Porogoma Kazibwe Kapo Fred Seremba Jose Sister Charity Peace Kongwire n'abandi bindi rero kugashura ko otebwa rushenda abo kuba naza kwa roshozo rwenyama obo turi kusimiwa muhurikiza otkozera kituri radio rwebembere zindi harokusingura ebihembo nyamwingi okutamu nshinjo mutwaro gumwe izo mu kiniro mirakongere osibe no shayaya n'abahereza ba radio west bishagikirwe oyine cyo kwenda kumanya habikwatirine nebyo buhinji no burisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wabahereze kubyara no kwiha mu mwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha ishatu necwe kaziciro nituba twinire programmeji erikwegesa uko wakabasa kwejumbiro mbyo buhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura hatege nayo aha ezente santurambura hatizine kamanda ugo ni kamanda wazo hati no kwijana akabone jane iwe twabata kubasa kuja kugikarwa gato kwirya kandi kitwegesa abantu ente yabe humwireho niyabane koreka ngo ine amagara marungi uko kure abantu abo kukiro wingi ifitoke batezo butoke buke abo kugira ngo baba tarebirage munonga ecyuko cyatera hari amahuri garagamwe ibinyogori ebyo nibambiriga munonga byaza kukakora bishisha ingingo kwa netwari byo kurya kuriya banje bazanga byo kurya batakizayo so tarafuteza ubutoke tine mutwe nacyo nekintu cyukuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ntenko ko yanje ji yarya yanywa kiyanywa yanyweta program no bunji no burisa umuherezo wawe ndi Ivan Tsim ebyizo mu mpapuro z'amakuru nibikushibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi
otyo wabali mukahumuro kandi twaragara mu Murundi ogundi ane mpapura ezamakuru nyenki akara kirokeno kura twakwikiyaho biki ebirukufa omwihanga ahamunensi yona mwe baraba Green Top Schools ogumana mutusya hakashoshere cyaka kempapura z'amakuru mwe bare kwataja abana bitu mwe bare kubareberera mwe bare kubarisa je mwe bare okukuza intaranta zabo aha myaka mitwejo bakakora bayine confidence abo intaranta zabo zikabahwera nyensya aha bwecho ni wano ndakutwara umwana wawe aha Green Top School mbashangwa umuri Maya aha rugutorwa Masaka Kampala mukacweka kwa rukweta nanziga kanesi muzabo nibasa kuzikoreraho ha screen yawe ubase kongera kutera no kumanya birukogaho abo ko babana beitu kwe baza ino bargiye bashongokire aha borengo orwa pre-primary hamwe na primary foundation n'ekintu kikuru munonga ahabwa buri kintu nabwo cyo no mwana wo kumukuza je akatandira harengo runje nkorwo aba Green Top Schools nabachikora je twine abasting cyo kunywa cyabo ne cyamana munonga umagaraga abo kuba umwe nozaho to kumpanyo kuwaba ubyambire jo hurire gunkano urawe nawe no guya magaratu marunji kandi obundo tine ne cyo rwiro butafara bwagojegera buri aho tubifireho nyako kunywa casting mbwija kwimuka kandi basekore mirimo ya mukama wizo baryona utinerwe kwaso nangwana ne yawe yenyine ubase kugira cyo watasya omuka yawe akanzara karunji nakarika mu choose mix kabenye nango katomumboga aho wano sika wano Teresa ushaka no huraka ho karunji abatire batakurya mukanoza kora batandika kushomboka mpora wabo ine hotel nkeje noza kora abandi bafuruko muzindi bayerundo mu yawe abo kwecyo kuteka kiba kino mushonji kinaka hoho karunji kandi kiri kubasa okwa appetite mwene kozesa rika mu choose mix ushaka no tunga ebyo kutangaza kwatinana ebyo kutekera abantu bawe mbwena untirize mbe nho natahiramu na nor papura orwa the new vision kando makura gija hamuteri izoba nindeba mbagira ngo akaruro katambuire aka NRM gets over 20 election petitions obunubuche tubakizere they are planning to come abo kube kintu kikaba too much mkwate no kwiba karuru okugura ba agenti okutera babe bariho bakabirizayo abandi bakabagura bacinjira no maroom abandi bareta bana amashomera abantu batera obururu bari abandi babatambuka muza register kandi barumba ngo guno wacarte bambashoma hariya atiyo bakutambuka so many things really happened so these 20 petitions are just small. Museveni's a full statement on the NRM party primaries in the byona babire to popular witorwa the new vision. Then in the ahandi nabajirango NGO boss murder key suspects arrested okwita kubiri hano mu ihangarite rya Uganda tukizana sazifu ninkecho kurya kitu cha buri izoba and when actually tukabento ebembeza okunda hatari kunda ibintu nk'ebyo bigenda bibaho konka nitwe twege ogumant twarizaje batahi bito mico ne mitwarize abo umwe ahamahere rwizoba umuntu nakugendana kandi amagaragaragaho usigaheka yawo usigaha abantu bawe mbweno nitwe mico ne mitwarize twe kwatemu tureke kurumba abantu nebanja byabo tureke kubagambira ibintu bwashashe mituma tureke anyways gono gomagara guturufutura konka tugumene twebarira mu gumwe ningo gundi kandi abinituma hati mwiguru tumureba habwo kuba washangano ito muntu mukuru w'ekitongore nkogu we na in case beno mangu afereza binji kandi ruhangana basubutacishemererwa embera nkejo omwihanga no kuyemerire ahari mbagirango first lady joins Mengo SS in celebrating 130 years ebyo nebikwatena nibyo bwegese naho no basakanga yorebe how these guys have like done it twazo lifestyle mbajangwa Ijaya katumwaze show sells out tubireba ha ebiro 20 nyumwe bazi actually obwabirari hari Serena Hotel okubasa kusya abantu ebikwatena na music it was blood day kibire kirunje munonga warebayo norangu it really sold out then ahantu azo mkwatena nebyamagara when bedwetting strikes adults
bedwetting okuninjanga okushesha ha kitanda kandi kigambe ntyo washanga ngu kiryaha muntu mukuru mukyaro shwirwa mushejo shwire ningo ry'omwana university but like when kwa kubyama hatorotori nkaka baraza no shesha kumbe urya kitanda ntaho rumno korre byafayo so when it strikes the adults NRM primaries women who defeated men nabyo birumu una yeje kiriye nshonga yo kuza kwetsebaho because we are all men, we are all people, we are, you know, God created man. God created man, and man is man, and man is, you know, so man. So I see this one as like not an issue anymore. Courage. Then how come we defeat you? I'm here with over, you know. So anyway, there is women who defeated men in NRM primaries. Then to Kendera, over 140 jobs offers Ruaha, Uganda Post Limited, Nevin, things like Heza, and some list of Nevin Mutaka Ferwa or Papranarwa, the New Vision. Just hurry up and grab your copy. You will be informed more than how I have informed you about just some small issues in here. Okay. Twarga mrongereza kaire kabukedde nayo emazira kwa neka nyenki akareka keno gietungira siringi 10 wonka akandi omanye amakuru nyamuyingi aganya kurum bukadde akande wabuli no bazansongezo wisi omwihanga naye kuletire headline egamba etemu basse omulala emukono bakutte batano okuli eyali omujasi ku butemu onu yalikuli omuyeri kulindi hanga kanawa aliyomu haliyaba betabire ombuisi omukichweke cha mukono akande biyona kuletira ombukedde eyakiroken Museveni ayongedde abageto sente za billions zihulire akande zabayire n'abazaawo obwabayire abungire banyana baito abageto okurora n'abasoborora ensonga zitalizime na zime zirukwata hakukora no kurwanisa bunaku obwali omuntekaniza eyo kurambura entekanize manyironka parish development model akande omubichweke bitalibimu na bimwe bihanga na muno this time baberali omukampala biona birimbukedde nyenki akara eya kirokino asoma ogietegereze kandi ogietungira siringi 10 ruwonka orwihanga area Uganda ebivuddeko electoral commission okukyusa ennaku z'okuwandiisa abanavuganya ku bwa president soma oitegereza page ya 5 yabukedde ekiro kinu omanye habwaki bahinduiremu ebire by'okuhandikisa aba barikwetaaga okuba nibesimba ntebe bwa president omwihangire Uganda kandi abakebire ebyo bihinduirwe nebina bisyabine kwebwa breed abyo byetebekanise bishe byahandikisa ya kikuru ekyo n'ensonga ezindi nyamwingi bayikuletire mu bukedde nyenjakale ya hati PASPLE erumu mu bukedde ya hati akande P6 hamna P7 abayingiro kwano bakumanyisa over 200 questions and answers erimu bukedde nyenjakale ekiro kinu agietungire osobole kuba nosoma omanyebiro kukirawo Nina Rose bamukuletire omuzini alaze ebimunyiriza nebyaleta mu byobufuzi jukali omali ababazina abayetabire mu byokwesimba mu karuru akatwolekerize kandi bamukuletire ebiro kumukwataho na muno iwe awara kumugonza runda faniwe Bobi Wine akuyeze abe South Africa ijukali omuyangere ya South Africa mukaire kan kandi wiki ebyabalize omurubazoro wabaye natangirira omuyangere ya South Africa abyonda okuletire mbukedde hati akandi yosome oyetegereze birukuba nibikiraho omubukedde yakirokenu hasiringi 10 zonka genda mu supermarkets genda omu bookshops genda streets no myanya yataliye munemo bukedde no jakono gisangayo ogietungira siringi 10 zonka zihanga area Uganda nuko ebintu bisobole kwamba kutambura kurungi omanye kande amakuru nyamwingi agali omwihanga
ahamna nseri yihanga na muno umuruzi witunye jakara Kirokino. Babare mnonga abakirane twa program eji eyasisemuka ikiriza twara mu gishogu okumanya isangu twina ba day to day supermarket aha ho murembo rwambarra omuchweke kibaru kwete kijungu aho ha roundabout neshonga nkuru mnonga kumanya ho ine kwano ihe bintu kandi ukabyiho umwanya gumotine kurabanamu utagire gukoresa transport yatwaragaha twazaha then ukakwate bintu ahi wagura mbembe nyinire ngaruke nomwe ukiko mtawu no mushanga wayebwa oyebwa aho abike bintu atohendera ubisigireho abo kugira ngo wazokunoko mbwene kabene nkushaba ngoze day to day supermarket aho mu kijungu warya haruguto urwambarira masaka mtabona he yambarira wahikaha aha ajipu motera mukono gwa buryo ariho muhanda rugutemba waza kumara edakika emwe budakika naba washyira around about y'ekijungu then ko kwina murotamisho gawo banoreba day to day supermarket tahamoye ukekore ugure buryo rukwenda cyona no kuhendera uguze ibintu bya quality aha beyeringanire kandi kubugura mbwinje ningashwagure bihango mnonga no bamba bikutwara aho rukubano babitwara mbwe transport beriye yabosha inshongeje nyandango ojukwate then twine aba budget boutique abana bari mu rembo rwambarra nubashika bacarana nabishiki kandi kibarukora bakwata burside zone banda echa office nonda echa echembaga nonda casual wear nonda ekoti obukoti bwito bobaha nonda akasuti nonda kajaketi leather nebinde sweater za blouse za jeans buri kimwe cyo nabakinaho nabo cyo bashanga umurembo rwambarra aharuguto hambaguta street kandi akizimbe kibaru kweta GBK opposite na Central Market aho noija kwa norebe chapa chango kirugamba budget boutique basa kuzayo base kwekuriwa base kutunga icyo cyoturo takatungaga ja tinemenye nweita bright suits abarukutukia suits zomlembe muno mu rubuga rwambarara bakumanyisa bahikire Equity Building level 2 room number 5 naho barakusangibwa kandi basobole kwano bakoraho obe umurembe uzoke kurunge mu mayiso gabantu kandi ekikuru muno mu bomezo bayito waburikiro bahikire notere namba yabe simu ya 0200 mwenda isatu 14 mwenda mukaga kande bright suits enamba ya kabiri 07 mwenda nkaga na 5 nsanju asatu na mwenda bright suits noja kubahikira bakuteka msuit eyo murembe oyino mukoro oyine mbaga no swera no bunga no introducinga nebindi bahikire basobole kwamba kora hansonga yawe na timu yawe yone yo kubugenzera nawe bote bakufana no mukwa muri 20 mbabakoraho oherezo babwino bwo murembe kandi ubukwekera mwanya amazima no sima bright suits we salute you omukayire akanyija kale hati program simuka mwebare abariro mutwara ekinihiro merankongere omumeisho akaira kariyon kakati nkonda tujabirire ahabo kuba ekintu zakwa kirubrade izoba ryebera na mukaga okwezi kwitoko kwa mushanju I mean this Saturday omuchayi kacheka ebintu mbiza kutandika karo mu ruturuturu ahabwe cyo nkabeni nyenda buryo wakagaro raro vudro izire wabo ryo wapicho mukashe orarutiremo amajuto mukashesho chere bucera kandi wowe motoka aho kuparkinga hari burindara tinkwenda ohure no teganisebwa kandi wowe bigeretse nandi wahatkurunara arahihi nakacheka bwo kuba Zako wateri too good. Abeshongozi tuine debe, tuine bakwingana yibwa akasheshera, abebe mbirwe David Lutaro, tuine mu Betty Mporogoma, tuine mu Shakira, tuine mu Fred Seremba, tuine mu munywani wanje Kazwe Kapo, tuine mu Sister Charity,
twinemu yes alien skin twinemu rasta chaz twinemu T-Pole twinemu bashijamwe ngambo hande koha nibinji mnonga tishkwena ngutuze kubamarayo tukure cyo inekora no kwijoka teka maho hari yabucirikare okareba embera okwerije kuberi kandi tsakwa twino rushozo rwenyama bigamberwe abana ahabwo abantu batutwerirente twenda ngwenteze murye muyigute to kubasa kucero kargo wanyo muri turuturu Neno kashitamaho just for the sake of okwereka misho gawe gonka so nsakwa turiso mubiri tugaruke turise misho turise na nomwoyo wawe nabwo kizwere tunakwenya ngo ferwe umchayika cheko kutaha muno omudasta azino gwachogam azino omutwaro 10,000 urushwahiri mutambuza numuzakwa mwankabya mbwenu ni nyandangu izoberyo utakabasa kugira wari kutebeza instead ije yereberera isho ryawe wenka Abrina mukaga nikyo kiro kya mukage kitugurikerize tikiri kiro kindi busa nabweki yule haraho wetekaniza kaire nuko kanu akandi ko kuba kugambira okutaha mu mutwaro wonka nambere zirakira zunu saa ibiri zunu za nyenjakara ikintu kijya kwa kitandikirira akatogonga jya kuba kahire tsobole kuba ntubahereza na muno inywe ahoririza bayito n'abaruzi bayito musobole kwa mutwega itaho akandi kintu nikijya kuba nikyo kyenyini na muno iyo weyizire yorede rwari yakiro zire ukike kirubweno maiso ebintu mijya kuba biri kurungi muno hakubentekaniza zone zimaze kwanzwerekera ndongera kusima abateri mu nsimbi nomukorogu ankaba sponsors abatalibam nabam abatekere mu nsimbi ekinihiro umurundi gune kimanyino kamera nkonjere akandi radio wesne jaguze myaka kungana 26 na habweke wa sponsors inywena rugireyo yeja board yasobora kuba nateka mu nsimbi netukugonza muno kandi MTN nabo kubanza mwe bare mnonga mutuberire ho magarage tugona nka radio west na mnonga ahabwa ekinihiro and this time round twinana naba Pepsi Cola we thank you very much twinaba Wendy Wendy no jujua Wendy naba driving school very good nabo bari aho bateka menketija then twine Golden Choice we thank you very much we have solar today mwe baro kwatihanga bwo kuba twabona bwine somehow hata at least we have an alternative and we are planning by the way not to have you just as an alternative ntwenda tubakore meyi nabo kubagagaye idisiero nabo gabiri hano anyways mwe bare kutushajika basebo aba solar today twinaba Herbalife twinaba Nyakayejo Sako abakatatumba mwe bare mnonga okubasa kwegita ahakinihiro mirankonjere okubasa okucisya uterehe nyine kandi ntubamanyisa ngo obwire nubumwe obuturonti zo mukaruru akorwa akana stira ka NRM akarumu obwa meya na chairpersons LOC5 na ba councillors so nkabe ntakwenda ngo uhumure omuntu gwa gumagwemerizo rebe no wine kwa no hakaruru bareke kugure cyo mutwaro kasiga hihanga ryago karebya ukarebya umuntu utuenteka tango tiremo bwese naza kore cyashime kuba nakorra utuma unaje competingana nabandi twahika harengo rwebine ibindi byo nabyaheza kurgaye bikabasa kwesimba tureke kuba abanya-Uganda b'ibishoshonkore omuntu kureba cyari totire siyuto rya hakashaha karinka karahaca hakiri nobo rya TV no gambe birinke birumwa amakuru rero umuntu akagure cyo mutwaro as in 10,000 like this naho ninjangu naho nabatahare ne kibiri ne kitano nindamba bafurura aro nawe mbagabe kibiri halaini henyine abantu bone mushasha ibi nuru musejja mukuru musimbe kibiri no nasara line no nagaruka kuli yesu yona yemura it implies something also nesa abantu balukubi turukubi icyo kubaza abantu balukubi ulna rore kimuka kwaratunge 200 ekireke narabaho so embera y'abantu mbi ebyasigaro takaza kumugambira busha bayigabire ntubarora mu line yuli mbar muherezo rwe 200 no nasara na crossinga na ruga nagaruka hayo chikuma insangu hi naho bitarufutambara je naho samu ya samu well anyways twabatagarikire kuri ya aha drawing board nuko turagume tuti we need to sacrifice ourselves, we need to sacrifice our pockets, we need to sacrifice ataka nakwa kira kumfuteka teka ngo umuntu wabutosha hatiriwe ine kwa no yirwana rihari abakuriya warebere byabirebya
hati wa hansi wakoraho ki kugira ngo ubundi ihangarika aha musitari abonje takwanga kasentaka ukatorana ogo kuranga washimye kwa nazayo abo kwa it is next year uturabente barahiza then bakatandikiraho gukora obo nyine yiha yaba bariyo bakwetoroza tayo goyine kuba notayo abonje nashaka kwereze cyo 2000 kikakoraza hekiro kimwe then ebindi byene byamagaraga ugakafa ko abonje tari kweteka utukaba nite twayirwana ari hari in all other things ndoga no kusima nenyo abasingirwa baitu mwongera muyikiriza mwagamba kere nyo tinkuja kwetomboita tinkuja kwesimba independent baitu nikirize nebye birugire muniye bayirencho wa yabantu ekikuru muno njole kabundi omuntu kuba machuwa musongeza politics no kuimanye kirukeraho habukuba garuruka ngo kunasabire buli nkasaba kabe ko mugongo tuwulikenga na mazima so abamari aba basingirwe kandi akaye ngo kamuyikiriza ngo kumusingirwe ngo tumukujya kugaruka nkaba independence nakyo kikuru njole ko bundi omuntu kwetegereza ngwe ngo abantu bakozire nchwamu obwesige babonye hamu nyote ngujya garuka nkaba independence n'abantu nangwe yawesije nabo kwako nayo batuhire matwara umuntu ora agent wo muntu mazima bakugore cyo mutwaro hata ni banku yine mobwesije wa dembend agent wawe nenyo tubasima kandi nenyo abandi abali no mwetombo ita muyikirize but you also facilitate your agents you people umuntu utayo togwa no wanje ogwe no wanje no wawe shina siba nareba aha umuntu kunana netwa ya mayizi ubuno musindikire polling station bereri hara so hatu baraka kuri bakamu mutwaro naho naenda kutani kopo chamata y'abana kireke bakatakwata akakurugamo nikimanisa ibintu binu nibiyetaga yango zona ku bantu zikwataho okurora ngo bundi twasobora ko bantu ihamwekyo ekitusemere ko bantu ihama the end of the day no koma bebembeza bujunane zibwa abaratu bebembera nyingi anyway kugamba no kwito kwindure mituma no kwaruhanga ito twagamba hebi twabasa nani wagumze mbwe ntarte no gamba kimanya bihataho no muferire cyo nturwana rihango riyo no jangu ningamba ki kale ngumya ngo kumuruhanga ko aratwate munabwe nutuja kufiringa bani tubijusya ngo rwakana mugarike mwimuce mugende muze gutera karuru mutaka hwamani kamera haryo go kwenda ngo arabeho akaruru kawe kamwe kamurabi habo kuba umuntu yanakucheza akaruru kamwe naba yakusinga bwe ni nyenda ngo turwane mashija obonda hakagira ecahindukaho nonda turuganta baliza ba register nabo kabalesero buzibu obabuli ba register haru ba register abayire ubwene buhika narangiro ngo hasingire narabahesanka ibiri nibaga tukagarukemo narabahesanka ibiri nangira narangiro bali umuntu wasingira barisoba nabo benyine baritiyeke mu nubo bongerize nabantu ubundi kwehwamwa amasiko umunsongeze kubanza sanezeta ko tusukurangira muntu register ukarangira umuntu within nawo kongera kandi ukarangira ngwa kashatori yabirambire cyatano bahurire namarangira hatkunandi yaho atoguyampereze cya miliyoni atogutinka umushanguraho where is your problem so nenyo mwegaruke muturozere benyimba kwate bwa economy start bad baitu kugira ngo tika kweguza register nenyo mwetire mu kifuba okay twaza kumranza kubantu garuka kandi nsakwa twine bamwe aba sponsors abekinhiro ya kumurashyaho mbwire kandi namwe mutashyireho mbwire ito tugumza mu kiniro tukukigambaho aho mwatire mu sente zashikiremo kandi abantu babire rode kwija bwenu mukama bankwasize mukikaha ombwire twaza kumurani kwe turagaruke stiyo program ekiri sisimuka ebyinzo mu mpapuro z'amakuru byabambi kushikibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oboraro burungi abana nibariyaje environment ninungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi mwana no avonu gomani obo radio wese kwe mu myaka 26 ombuhereza tukutebekanisize embaga yo mwaka eyekiriro mirakongere enjo
yo money and Radio West ekutusako David Tutalo nyange ngenda kubeerayo nnyo mu kinihiro mirankonjere anti nga biri mu mukaaga endonge genda kaba wabayimbi banji nnyonnyonnyo kigenda kubeera kikambwe nnyo ndongo ku ndongo lukoba ku lukoba David umwe izo mu kinihiro mirankonjere osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe. Extreme stress nizira kuleta chirukweta secondary amenorrhea tichikuleta primary amenorrhea. Primary amenorrhea nebasa kuletwa enshonga ezitijyo mu genetics mu buhangwa bw'omuntu namwe na levels za hormones. Aka hormones waza go tukashanga hormones ezo zitajyo mu levels zisheme kwa ziriho nicyane kimayisa ngo mu buhangwa bwawe hine cyabuziremu omuntu ogu nabasa kutambirwa kiri kurugirira enshonga eresire kineha kandi enshonga ekiresiregi ntubasa kugibona twaba twikirire abashabu tukweta gynecologists aka gynecologist kugira ngo buri hand hona bari mu referral centers no basa kushanga bari nko mu marwarira amahango konkanka level center 3 obumono basa kushanga abashahabo takatunje mu gishago kugira ngo baro wenu omushaho nacho muriro kwa nareba ngo ainenshonga nkejo arebe ngo yahitiro tukweta gynecologists abo kaka kureba na kimanaginga nikitambirwa so areke kwera rikirira kureka ahikirira abantu abatendekirwe umubyecho ekikatecho twachi cyaba kiriyo mu ekizimba cyaba kiriyo mu bonko kiri kurugirira level yacho okukiri kwingana obani ni kihango obani size iri kwingana ki nikibasa kweta gasajare kiri kumayisa ngo nobasa kukora team nizibani zikorengana kugira ngo abagayine bakorengana n'abanyuro nyuro nabo bwonko kugira ngo babasa kureba ngo ekizimbe cyashemezerwa obumwe na bumwe nobasa kushanga kike munonga ninga shi oshanga nkezi levels bayenda bazi inhibiting bazi reversing arimo baze kwasa kuchikora reverse echo then obumwe na bumwe nabasa kushanga omuntu yitanga kamashanyarazi agutukweta radiotherapy bachocheza okumunda kahwerera omuntu ashaterera nkaha referral twine team eri specialized for that abutukweta Urogyne abo ba Urogyne ni gynecologists kandi batendekirwe omubyebi by'abakazi ibicweke ebyo mbona umukazi kakubatine bukazi nabwo nibija gukora reconstruction surgery so chikumasa ngo bamcreate injira obukazi obundi narishi bashanga kige kicweka nibareba okubaye yongesereza narishi bashanga hazigitirire nibasa kureba okubahigura rero umukazi arebe imicwe feeling yo kwetenga umushija tekurujira wanozo micwe obatokuzama abo kuba twatwaganirira ngo entekateka ryo kwenda umushija nayo neba driven umubongo so nobasa kushanga umuntu ogwe either ine feeling ningatajine nchirujirira ekira affected level ne nchujira level ne so nobasa kushanga ine feeling na bisho mutajine konka kurujire cyo kuba ekikuteganisa nico obuganira no mushaho akaja twerikwe ekizibitawo kiriyaha bakalico ba managing konka mandi yo ningaruka hariya ahi mwashanga umuntu yahandrotine nyinenda for example hatogwe nawe nana yetengo mushije umuntu yatine nyinenda itizoke nabasa kuvuga no mushije na feeling yes nabasa kugira feeling yaba ine hormones because hormones zikora mukazi nizo zikudriving echo yaba ine hormones konka ko kushanga tine nyinenda nabo still harosa konka ejo technology tekakiro mu Uganda yo kugira ngo creating nyinenda ansya ejo technology tekijiro mu Uganda kureka wabo jine konka ine nko burema eri kuburaburamu obure wasa kujiro kuba gitereza konka kugira ngo wazagotine nyinenda cyagumira mu Uganda kugira ngo babase kuhanya nendense so instead babasa kugira ngo ari tukweta kugira ngo babase kufuna amahuri gawe then bagagite nabwo mushija then ondijo umuntu abatukweta surrogate mothers abari we yayegurenda umwanya gwawe at nejo possibility ro
Okay. Yes. Hari nyinenda just omwana nakora konka amahuri kuri yo sides karyo mu rubaje. So mutara basakuzira hari hakurwa amahuri konka nyinenda basakashanga nyinenda tarumu ninga gekirema. Seta kubasa kugirenda. Okay. Konka shino muntu kuyakubasa kumanya kana cheka keshi. Bucere kare akamanya takana kanjaka kabasa kwija kuvuga nebizobo ebi nyensi yakaheza kukora ningecho no kwicirizo karinda esha signs zigumire ezo kubasa aboko mu kikwa kuzarwa oreba heru oreba arije kongo fukwas ko kureba ge ecira munongo omwana yamara kuzarwa omushaho wa mu receiving ashimekwa na mu checking kureba no mwishiki no mwojo aboko yareba no mwishiki yes nana reba chi outer part y'ubukazi konka nabatine ability yo kucekinga ebyo munda kure ko bwire bwo kuzo mu mico bwahika akareba umwana atakuzo mu micwe then naija kugira ki kumanya ngo hine ki ekishobire then ejo niyo alert ninga shini yo mbera yo kubanza yo kubasa kwereka nyina w'umwana ati hine kiri kubura umwana wanje nari shino ko kureba ubwire bwo kugira sexual characteristics narishi ebyo kuzo mu mushogoya ukashanga tabine umubwiro bwari kubi expecting then nabo ntibasa kutuma yagira omwana wanje akabire yagize iki hine kigwire ngo nkampishira abashaho. Okay. Hati na ndiyo nindeba embera yo kugira ngo omuntu yija bukirikareho guyaraka kucumanya yarango mukina buraburamu kano nije yija handi hace mbwenu abantu abone batana omukutambirwa hine twakugira ngo wacerererwa ngo ntwakine cyo kutangisiriza anga azongaza cyari mu myaka yo kuzaruramu to better reproductive age. Yes. Nanka outcome ne basa kubetine ntanisa yamani. Konko of course niturushikira abantu ngo ko kureba impinda hinduka zo mubiri zitija mu omubwire bwo kuze expectinga hikirira abashaho omubwire. Okay. Konka no bwo kucerererwa mu tikikumayisa ngo obuhereza tokwija kutunga ninga shino ja kucererwa kufuna ninga shikutunga obuhereza burunji nga Nehinda wabaleyo omukahumuro twagaruka akandi umusayi yetu ya kabiri second hour program sisimuka akandi omukayire nuko kan kenyini okurora ntanure ensonga zitalizimu na zimu akandi ezirukwata hiyo mu Uganda ezirukwata nyowe ezirukwata hiyo mutezi wa Karuru akandi turuzi repetitions zeyungi na muno kurugo mu Karuru akaturugiye kutera ako kwatire bendera yito nkaba family emwe ya NRM. Kini kiyolekero bundi abantu tabayikiriza abamu abakero wingi tabayikirize neke kirukwa kirugiro mu Karuru nguno bukaraba kabayire ku mugongo ngulu bamwesimbaho ko mugongo hajya abantu babiri akandi aba basingirwe abakero wingi bangire batarukwikiranganiza naboleka ensonga erkwatagana n'ensimbi enyingi zitekerwe mu Karuru okugura abantu ekyo 10 ekya 20 online akande ikyakabiri ensonga bekezi kutekayo yobuvuyo nyamwingi obaire mu kusikangana kurwana tuizire ntubirora ensonga yakasatu bayizire mbolekereza ba registrars ababaire nabarangira omuntu omusahemu akandi akaraba obwire buke bakongera bakarangira ronde rabajurundi nguno wasingire akande kyongiro kankiretereza aba barukonehera ngo bundi nubo bali basingira Karuru akakarugira kuterwa okwetomboita andabatere ndure kitebe kyabo okurora ngukyasobora kubarugerayo no kugonjora ensonga zizimu ndozire omu akande minister side za burugizo buko omukyara Pasisi na Muganza
na kachwa nakehinguririza naga no tinkujya kwikiriza nabikemnya kurugiremu akande nayolekereza insungu bizirabana zijya kugenda ziti omukitebe hubu bolikerizo bundi genda ombitebe bindi nuko bakasobora kwamba bigitaho nuko batungo bwinganiza ndoziro muonde nawo bera isimbire omusaidiza ruwengoku nawo nakachwa nakenguliriza naga nangu yito bintu wajya kubirugamu mubendo oku akavuyo kabaire nuko kamu akande kyangero kwankiretereza abantu nyamwingi okurora nibera likira twatera akasantu waro akaruru kanu kabaire kekemu kitebe kemu kandi tuwena twagwenda tugaruka mu mugongo gwogu rusingire akande nuko tukagena maiso nentekaniza ntukaguza ntugamba habwaki okuyikirizo okutaro turozire amukuraso mkyaro wambarara nawe nayitomboita nayolekereza na muno registro ikichweke kintu kemu nagamba takwikiriza nakake ruwampara akabakyara turozire umuringo ngugumu omhari yabo wakande rureira singire nawe nayitomboita gangu mugenzuwe abarata ina DR forms amwanyo ngugumu kandi nguyaheka yarugano mwanyo yagenda akarurwa ako nikacyabarwa atekeranganize nabo akandiye zone songo twazirora isinjiro turuzira mukuru arukutwara byokoma omo electoral commission NRM wenyini yahikiro ubutunu na wenyini atakabere kuka turuzira mukuru akutwara police omuyanga yahikiro yikara nabo ababayire nebetombo ite agamba please omukaruka ntu etageteka but still akabakyara isinjiro na sazuntu tukabaire kubantumanya noha rusingire noha rusingirwe kienjojo turuzira karuru mwen kienjojo akomukuraso mkyara na mbere registrar arangirire akabaire tight muno akakienjojo akabakyara uri abera musingizo uruti buli bwingi muno but registrar rwa yarangoli rubaira singirwe kandi harabakaire kake yayongera hanyuma yo kubugarukamo registrar yaranga onu owabera arangirire ngo asingirwe ibyo nabenga kwambere tubuvuyo bunyangabu turuzire minister kandi wa culture peace mutuzo regis naikiriza nagambe nsingirwe akandi tinkujya kuba ni ingaruka kandi yo bunasingo mucyaro manyira kasara kaborokore oguhaka hakere wikirize said za rwanda kuturuzira aba ministers nebanga magamba no irregularities zibaire nyingi mukaruru tutukujya kwikiriza so aho hona no turukwetaga kwiha isomo sobole kuba effort poto turuzira ko mukyara nibese sangudo omu weekend yenu yenyini nabarahera nibeto mukuru wihanga ijatahemu kuyija kuyamba abakyara abo nubobamu iwe nikikwakisaniki okurora ngwa karuru akekemu kandi kayizira mu buvuyo burukwengana bote kinu nikitwole kaki semeri kwa tukitwara ngo bunde no mukaye itwenwemu naho tuine mu opposition mukaye itwenwemu tuine mu opposition tusemeri kwa tuchakaguza ekyaka tusemeri kwa turakana akatolekeriza kwa tujya mu kyakana nikimanyisa irregularities zino zizentura nazo zijya kuba mu katolekeriza akabameya na bakansala zikiro kyakana then hati utorarwa tutere to chituroli ibiri yabera na mukaga kiki ekikujja kuba nikiba mukali akajeno akogango baraba kutiri tugaruka nugenda aho icyo tirukunze bira kubanza nagaraka nakugambira kutwene cyo nihiro merankongere omuchayika cheka wa mukagoru ebirabira na mukaga twija kwa twine activities nyingi harumu okurya tukagashura okamera bakakongera kwatyesere merankongere abantu batuhirente tujya kuba tukore byafaye mu cwekecho kandi twina beshongozi barukwingana yibwa akasheshera abarumu empangare Jack Bwemi abarumu engineer Jovan abarumu Betty Mporogoma abarumu T Paul abarumu Peace Chamkongwire abarumu Rasta Chaz abarumu Geoffrey Bingana abarumu Sister Charity abarumu David Rutaro abarumu Shakira abarumu Alien Skin abarumu Fred Seremba abarumu Kazibwe Kapo na nabandi benji tinka bagamba ngo nabahezayo bwenu ni nyikweta ebirabiro na mukaga cyera kare no mutwaro gwawo gonka noja kwa no shanga ibintu nyamwije biri kwingana bityo kandi mabutiyo ntikombe cweka byanyu aminoga nkizobe rya hati tujya kwa tuyo muri kitwe urwa kabiri nyencha kanisa kwa turuka gango
ubwo no butare mbwe no kutwarira hamwe of course kitweri intungamo kagango erishema twine orwakashatu nsakwa turubare rubare nayo ryo muri intungamo twine orwakana nsakwa turubwizubwera bwizubwera je neshango muri Mbarara district ahabwe cyo nkabere nyenda ngo mutwikirize ticyoko kandi mbase kutuguraho tickets ezirabarete omukinihiro oshangi already warabireho kitakwetengeso kuza kubasa okurabana we nagarika singura tickets oli so kuba munyamugisa activities ezo nebicuke bitwabagambera kura no isingura ticket iyo mutwaro gwaguli kugara rubajuje nabwo ticket yawo bugine usobole kubona utambukinihiro mbera mpongere ebintu byo kumera bakakonje aba Pepsi bija kare baryaho cyo kunywa oyine kuba no manyaho kutiya so yenda ngo takitirwa yirho supply nejja kuba nemara utakitirwa yenjara uko abantu batirente sakwa tekere enyama n'imiceri nebindi bakira kutwijusya ngutuje no rushenda izo bartaka kuzimba gatanda okugira ngo wariya wiguta cyaba too much oyine kuba oyino rushenda rwa ukaritamo kabiriye bikazo mu ndayo bikatebekana nabanyuma kagumiza mu kareba activities ezindi ziri kugenda mission sakutandi ko mukasheshe tuhendera kashesha kandi so tinkwendo yikwase ejesente yo tari yaho jibicirwa umukaza kurugo mu magaraga hata abana babizandamo ninga barana babitwara ibishento na bishenkazi rero butaka bukuka abo ntine utagabohira akapecuka nibuka kamaro mu nda yawo uza kushuma kuri ya nankeji ukashanga niwe hine cywa biro yegasire omagaraga gese bwe nani ngarika hanshonga eitwaheza kwanje bikwatena nebya karuru wazhurra okuzitambuire musigazo guyayine binje byana manya unkambwe no bwire njambo bwa musharayo onkabazimagaro nkabiremu emirabana minji kandi ntureba petitions nzingane ibwa kasheshera kureka kibuza cyanje kirungu why is it always like nabatekwa okugira ngo President Museveni enshongezi ayijazi tahem and when actually to me I think we have a system eyo kugira ngo kokurga haryogo zaryogo kirgaryogo zaryogo kirwazo aryogo zaryogo system yerheka tebekanisubwa ba registra barho ababire okucheckinga uburyo muri register kabaho then barunda baratezo bururu then barunda barabushomese you know but chuma chona bakachita in place then how come ngwasha haya muheru ntwantu yanang President Museveni abenwe yija akabitaha waden wachi ya person wacho konkani yanang twetegereze kugira ngo okutaho system zogo no kugira ngo ebintu buhwero ko tureke kuteganisa just one position amhergwizo wachimanyisa ngo umuntu go kwari batabireho ahansi hona mbya bisisikire buhwireyo hazangarika nyebuza kuturabe turye kemwe NRM nutumanyana tutwire ntukora hamwe then abonje ntikabwire bo kuryana abwire bo kuterana abwire bo you know obokushanga ngo umuntu nondo mareho mutahi wawe ukamugamba he bitagambwa ukashanga no you know no morbatro mukigereno ndakumugendana and when we think you are one house on process turire ngo hashime kwa atagwija mu ba independence kugira ngo wasingirwe kuri yo mukarura ka primary abandi bakushajike then ogumizemu obe niwe washajikwa obe niwe waba omukwasi webendera abo akaruru kari yakabona but on process takashira kugira ngo independence bine kwa batakwija kuri hansi nturo kwigwa okuriyo okuturu kuteka ngo if anything abamwe boreka ngo bayenda nibaruga omukigombechi tukire kure tumanye ngo mwe nitwo witu tumurati changere akaruru kitu bakakiya mwagumana mureba abumwe atiyo nka registrars bita bakubicenga nabo bayereka ngo bahandike bitakwandikwa ngene tumwachimanya mwene byabire byo katurgo mu kibina cyane hata naiza kurgo mu kibina nketongora tinkwija independent mbone munjire ngwe ni umwamuri ya byasiskire mbone utakaza kuteganisa utijanka independent omuntu amhatarjire mu niyoga no gwe kikecho ba independent tubakubasa kubura habukuba icyo kubanza habo entekereza yito abantu aburikira mu abantu aburukwa bari mu ntebe sister Charity bakakamutera no mukuraso mukyaro wambara city mu Rwanda rukuru wihanga hatu wakatekereza ngo nyowe kyange kikakora kikahuwa busa n'umwe aso kubana nkwataho
kurora ngo nanyo mu ntebe y'igyo ni yemwe cyakabiri juka abantu ababurike rundi tabateze bakaruntu etaga service delivery obuhereza akura no kuba wabanayitwa ground nuko kurolengo bundi kitwa kukomira osobora kono kikiriza harimo entekereza y'abantu yitwa abayine ituruzira na muno mukaruka nakatirwe ngo hati nyobu ndaba ni nyumba ile MP emyaki 10 nyuti insemeriro bundi kuba ninkorake rundi ni nsingwa in anyway turi ile statements zitalizimo na zimu aro yirugire rwampara negamba ngo umuhabara besimbira ngo akagamba nyo wakange tukasemeriye kuba nekarangirirwa hano arulengo runuruturo akange kasemeriye kuba nekarangirirwa cyadondo ukenge sukanati cyadondo cyatutwire mu karuru kike cyatusimbisizo mu mugongo kikensi yona nerora cyatukomeseze no kurora results zarwa iziti kike nikibani kimayisa ruhensonga ubundi bitagenzere kurunge mu mayiso gabatezi ba karuru ekibacho erire mu basara kubana bakoma umuntu barkwani betaga nikibani kimayisa ekyo kikuru muno kubana ugenda nenteka nizege kubetekeruweho rundi yanchwamo y'abantu abayinge bakozire anuko ubundi sobole kubakarura ko tukahereze kitinisa tugaruka mu mugongo gwoguru kubasingira kwito ntulebe kitebekemu tutusemeri kubantu ruwana nuko akaruruka koreke kagenda bishobora twine kurwana bwe ninkaye abuko atwana urwo FDC obane NUP obane PFF obane JEMA obane bizera cobana ante obane biha ati nyowe nkabane ndgo mu kibina icinda nanye hari yo common man's we bare nyo eshahe yo yosania hati twahikasha yo kujangu twabaterera karuru nobundi wa FDC konkani manyango wa NRM wa yesimbere ogwa yesimbere weno bakwasa kutusyo buhereza uhurire imbasa kumuterera karuru asinge hata habwenchi yiwiwo wa FDC obuntaterera karuru noza kurwana noriyo wa NRM ngo yakusinga kandi obwenyo wariyo mu kibina cyawe manyire ngo cyo waza mutorace base kandi oriya nabasa kugezaho nkabani we naha karuru ahabwenchi no mutahirira kandi ninye muterira karuru oboriyo no ntunga oriyo no muturabusha ahabwo kuba we okwayetebekanisa okwagambira abantu okwabashoborire na namana gwatwe baranakoresa na nobwo nko bwatwire nabukoresa bakuranga umuntu nabasa kugira hu yabasya bamuterera karuruki oboriye no ntunga hato shanga ndiye ni ndiye ni nyurukangaho kandi abantu nabahira karu so tinkureba nkirashime kwa hari yo kurwana abo kwanyoni njango bugabe buryo mikono yitunka abantu itabine kwamba baronda okubaterera karuru kandi hatakaza mo kugira ngo ati ababa bakuru nko kumbe ni mbra tango doi ngo ahanantwe kuri ati manyoba mu western ine mu interest chi kubana we yahanantwe kuri ya kitebe chikuru systems akazitahozine kwani zikora ground but he still comes from there and then comes to supervise ekinde cyatiro ba supervisors bacho we barenye complaints zinza kumeza musanga hakitebe yenwe rugire mu district nanga nuwazirole mwene rugire abwaki yo ija mu kichuwe kakimno ikara kandi ahandi ho habiretse abantu bari kwa bari baduharangana so ngwata bungu tumwaranjirwa registrar ngwata wakuranjirwa tanga udoyi and you're like what went wrong in the mix you know chonchanje manyisa ngo hari some influences eziri kurga umuri yabu turi kuteka tyango bakataho systems you know so mbahendera bazitambukire bazire mbazitamagerero butakabukuka registrar na washoberwa kwa ratwaze kandi tuje kushanga twashanga ngo ibyo njimanyisa ngo byabirimo account ke byemfuna hati washanga umuntu na registrar yarangirire ubundo wabasinjiri urye gamba nyo akankarankirura naka hati njimanyisa ngo nyo charite ari mukuru wawo mu nshongezi ninjangu jantagayi uriyo no kwato mu mboga zanje Teresa weberere mu garko yatabekanse orondo kwara chikore azura nerisho oguno woine kuranjira twatoriya after 2 hours ngumbwe nunore tuwe tushomere kubi hata bahinda guturamo ruyare ebyo bintu byaguma biti numugira ngo ihangati yo nturutwaranka tinachebe kuba nturwana sinashime kwa ntuteganisibwa system zazikozire ko kuzine kandi byona ntubibariza mu ibara eriye kitebe kiki ebiremero kubane bukorwa na muno nkenarem icyo kwanza ubundi abantu basomesa ibekira kuma hansongezo nzuzimo iki akabiri regularity ze zona
na sente nyingi zoze zitekebwamu zinne bayigabira na halaini henyin bera abantu basimbire okurana bakoma bembezi babo nabyo nafutaha umushonga nkese byongire nabyo kubana byongera ko tuletereza ubundi abantu kwehuwamu nojimanya ningo hoima huyimuruzira abantu kibarubwireho nukurumba office ya RDC bagitera yona bagiata habwo kurona ngo ubundi akaruru Kenya kabeterire basimba umuntu mu mugongo kurugayo nebarangira umuntu wondi rubayira atasingira karuru kigegwa kyaka central na sazi ntibakakarangiriye ndebana naho waririye nurutero isinjiro tutukobuye ku bantu akaruru akatirwe misana abantu basimba mu mugongo ensi yona nero rumisana rwaka ati ekyabayire kyaka central to come and vote for you guys ekyabayire kyaka central ngu DR forms ezibasemere kwambarangiriraho zikaba zitizire zikaborazo zikabura muhanda zitazokeo zitahike no kwekayo up to now busawo nakarwa karangiriwe cyaka central tibakumana nakikikiro kwa nkigenda maiso baitu no hura buri yom na tera konka ekizibu kirinka twakuza kubasensiya ekizibu kirinka kiriyo muri to bateze bakaruru kiriyo muri bari yabatireho system bakazitaho muringo gujabirire ninga bonkabo bakubita bakagaruka bakabita magaba koze bakagaruka bakatwana cyo rumwita nikyo nkurole habukuba ekyo kenyine cyo ryo nugamba bali benyina batiro systems okorango bunti zikuyemerera zikasobora kuba nizikore cyo kubanza nyo nintera ngo bundi nensonga yenguzi na yebayiremo yinya kwingura yine umukaruru kakubankasana kati because umuntu usemerwa narangira karuru mandate yeginebe kukwasibwe ekitongole kateza karuru kugamba nguyo bakuruziro usobora kutagwera rubaju usobora kutagwera muntu wena rundi okagunura umuntu erisori okamukoimiza nuko kasobora ko Bruno buhindura no buherezori ne baba bakuruzire mu character eri exceptional eyetaine buri yomu kukuteka ungunanka akaruru ako karangire baitu ati ntongera kandi naitwe netu kakaza yindura mbihinda entuteru abundi ibumba kanwa abadoro ko bagamba mu bwiro buke nturo kandi registra umuntu warwa korangira ngo wasingire kantu agarukayo tuabara tuagira tuti musahe mu registra to ine nansoni yubase biri kukwata bukwata nungira no hinduka ngo mutusasire ati njana aho bari yomba kushekera of course no bajangareba gamukaza ku TV so nyonja gwaho baitu ninja kugwa mbalize so nenyunywe na katika kumanya deal ngayi mutswaza ba registrar na muno mukaruru kan engeri mutu urikere ngo ubundi yo incompetent temukusobora kandi abarukiro wingi abakozire nkoreye kubanesa net atusemeriro kuba nitubaseruriza tukabateka nyuma y'imetahimu amateka gakabakwata habukurangwa ni mukorenje wamu obundi under influence rundi enjwamu zisobora kubanzireto ubuzibu mu bantu abakerire nyengyakara batera karuru kabo begondiza hataro bahambirize kandi ubwire bukako karangira umuntu wundi kibimuno nimwazyo nshabire All Saints Church aho muri rembo rwambarira tube twine bishop wa homwire right reverend rwobusisi abire bishop aha yaba bishop mu Rwanda kwabe natera tochi mu nshonga zebyo butegeki aha ho mu ihange rya Uganda aburire abantu bajunwa barukura turiyo mu ihanga erumu revenge turiyo mu ihanga erumu okwitana turiyo mu ihanga erumu uburubwenguzi habire naburura kugira ati turyaha twena turiyaba kristayo burasande ne tuyijaha tworeka kutukwicariza mu Yesu Kristo nemitwarize yeyona atkonka kurenga ushanga ngo omukristayo mutayi wawe ogwa kuryaro bajogwe wenyine agumiza tushohora ryare nkamukwate tayi tushohora ryari nkamugendana atoza kushanga omumaramizo nkaga twenki twabahereza and bishop oguno reverend oguno canon ogumanya noha atotara tushitamyaha turyo mugandura tushitamyaha bututi tugumize muterere mukamo mungaro ngweni yatsya herizoba atito twenka turya binaze turukwenda no kutureba hatumbwenu aho turiyo ntugariza nkahi twena twantuteka ngo
twine kuba nitugira ihanga irirahaca hakiri abantu ababurire bara bahikaha kujunwa inazira ati nyombe ninyenda nkunda shome naheza ngende nyito wisire tata ubo mpurire mbwenu twakubona nangwa ayesera nabakwenda kushabira ihanga ryitu nka intercessors kutamwa mana zini serious twabashabe benyine nareba almost church yona yayerundayo then I was like then who kills the other one kuturabe turiyo mukushabo kurkwingana kuti so rero nshasha twashanga abanyayiganda ntwitana omuringe tari yemwe nemwe nyo warukora ni waha ninye kumanye mahanda yawe nkagenda nkura tenga nkarira mbari ya diru so rero politics kandi tushitira politics hatisho cyabera tumwe too much turya benjwemwe muryo NRM mwenka mwino kumitwira n'umutamburo mu bintu byanyu but at the same time rero munenera kuri yo munda now which picture are we getting and mark you ekine kibina ekitwebembire ombyo butegeje sofa kuri yo munda bariyo nibaryana kandi boreka nibenda gumza mba turi dinjire mbwene hatito abantu twaza kuhendera tukomere ngai you see politics twinengeri yona tsobora gyavoidingam akwa ni shaping buli mbera yitu yone shaping in the other manner of course niye kushaping kuruga ke mu muka okuka buli sector yone nikyo kurora obundi bayizara bamba complaininga na munona kurwanira gabo abantu na handi ngo na madini na hetahireyo busa na mbere tari eri omuka mbere turukuruga eri omu mirimo iturukubantu ram eri omungende zukubantu hatsazu n'ubukuri mutakisi n'ubukuri mbasi nize embozi zurukora mbichweka byona mu mabara no sange kim niye kushapinga society nawe kikikuru muno okururo mundi ntumanyira biri ebibi rundi ebinyakwizera nayo obundi yanguze nyakwengura ine obundi ebibyone bikwa bijja nayo yewe nkani njanga bunda bashije basiki imyaka ya handi hace n'abakazi ntobundi barahakiri ko nkano bajumangana twaza kuza omukahumura banywani bitu tuzo mu butumwa bw'abashubuzi turagara chance kwantu tureta gamba nito nja kwano terra kasumu iwe no tugambera otakarga The FIFA Club World Cup 2025 is here! Live on StarTimes! From the 15th of June to the 14th of July, 32 of the world's big boys clubs, PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Al Hilal, Mamelodi Sundown, and many more will take place in the USA. Watch Messi, Mbappe, Dembele, Harry Kane, and our Dennis Onyango on the ST World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. Effective 13th June, subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. When you pay for Nova, you enjoy basic or smart bouquet. That's not all. Watch the Miss Uganda 2025 starting on the 27th of June only on StarTimes Makura Chika. Go StarTimes. Buliomo Nene. A new era has arrived, and it starts with a simple download. Get the new and improved My DSTV app and get used to more control with streamlined payments, easy error clearing, live chat assistance, and more, all in one app. This is the My DSTV experience, reimagined and upgraded to a whole new level. Download the new My DSTV app from your app store. Burenja Rwizoba Uganda mwetebekanisize omworeko gw'ebintu ebirukukorerwa mu Uganda guryaha
ebirabiri na bitano kusiya ebirabiri na mushanju byo kwa mushanju oku iweza Independence Park Mbarara City omworeko gwa Bubu Show ahabwa burengero izoba omwaka ogu gutebekanisiibwe Ministry y'Obushubuzi amakorero n'ebigombe by'abetereine ijo erebere ebintu ebirukorwa mu makorero mu Uganda kandi omanyane n'abandi mbwene abahingi imwe abarukongera mutindo mu bintu eminyeta bari yo mu kushubura abashubuzi nabe byobuhereza ogu no mu gishagwanyu okworeka kimuri otafero kwehandikisa habwa national IDs obuhereza bw'ibyamagara bwabusha okugabeshagama okuhandikisha by'omushuburo yawe n'obusigo bw'emiti ahabwa busha no kutahira mu busha okwata omwanya no kwehandikisa tera noto mushanju 83 88 etaka hwireyo by Uganda build Uganda Nehinda 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 wabaliye mukahumuro akandi tucyala program simuka tuli hansonge gini yemwe kwatagana na karuru ko kutoyijane tukwereze kisani kaire kan tusaba obaze onaitwe akandi no twereza feedback hansonge gini yemwe no mkichuke kyoru munko kwa karuru kabayire 02 kibebe cyarwa mpara twakwakoraho gishome 0200 niye namba isimu mwenda 0 ina mwenda iwo murungi aliyo naturora TV West program sisimuka 0200 ina mwenda 0 ina mwenda niyegera screen yawe umukayirekana no bazana yitwe gambane yitwe program sisimuka akandi yensongezo ngo kuturiyo ntuzirora mu rulengo orwihanga liyona ijuka tubayire muka AKM akandi turiyo netuwetegeka Sebo twakwakira imujobere program mazi webare kusima apshi mugamba hono munyagiye amasaha bakwita Henry aramazura mushiyamo yone ndeba karuraka donda kababa mazima okora obu conflict zo kurangwa karuru tango doya yizire bo bari abe baruhomba teka buri bashimiye kuba basinga karura ko tarundisho bomba no bateka yako chintu ne cyabo so batwara kuri ya tango do yija nanga bachi mutwara ndashkwata nisho kwa abantu baga offices ni karakasa kateri umuntu akaruru hati mu mwenda zakabara nkashi katwa kabara karuru takasinga ayi mu njezo katwara ninka When government eji ati yone teka nguhino bukundo bukuta mu power kandi shintena ne chitu ati ngo ito mwameri yoda akaruru doctor yoda karirira higuru twaja kwizo no kujaguza twajizere ko kariyo abira ina waye simbere ariyo na yetera baje ngakaruru ngo bakibire ngo baza ku petition ngo bakagara ko mukaruru uraka hujore Mperire. Mbona wakabake mtu mwerekere obusha. Piso ni kuroho yetwari. Tokuba yona chibaje muhumure dokutagaricire shemaneja kuyagayaga siyo manozi. Okay. Mwesireje. Yabare mnonga warya masa watapodetse chweka cyo wanyu kana nenteka yawe ahakarura karukutahwa mutanga odoy. Cyakira esimu zanyu abwire nobwo abateze besimu noti ver noti mwenda noti ina mwenda natwakira niwe tugambire obusaso bwo kureba tugambira karunja ho kareba tugambire cyo rukabura anything you think about akarura kakwa turi abanya Uganda kandi ihangane ryito. Hello ira keri umutezi wa karuro uri Hello twakwakira sebo ogulideo kurgum senyano
nyonka tangara munonga byaka haruya kakaruru otyo ushanga a feritu ya adjustment ina abantu nkakakaga konko umuntu wake ya ubururu nana okay wagaruka ha budget ya NRM kure ni winga register bakugira ngo bakateka billion 80 nizazakora ki kare mfire kare sebo yesibireje uwekisenyi wagiureze onge mutugambire harone ishe batoyiri ngo bakage bayandikisa time came yo kucekinga basanga muburagarigi ngari hakakaruhuru kutera karuhuru turum pe register ni futanaka so noti ibiro noti mwenda noti ina mwenda nyonchere mireho nyenda kurura ibyo wanyebyo ebyo gamba tesimu obazeo ito tukubimanya twenka kandi mu murya ground hello twakwakira sebo rirota ndireje nabo rirota ndireje tutebeze turebe cyo kwenda gamba nshonga zakaruraka mazina ndi engineer Bryce Koromore Ntunga mu municipality itoba nyantunga mutiga cyo gatinze munonga wanyu mukamwato mutwe okumwata mutwe egene boye kubasa kuba yagere tira bw'inshonga yes so kubaza kuza kusomba abana b'amashomero ngo baze kutera abantu abafutura musero nambwe n'abantu kimiga kibina n'kintu kimwe okwemera okareta polling stations zikuminishatu zitaratirwe aha polling stations abarina mukaga yes okemera ngo noza kurangira wina ngo yasinga polling station ikuminishatu zitatirwe abantu binekenaga munonga mpurire then tenda tango doya tawo munsonga za municipality abantu batakongire kwitwa kemega bagakora ikintu kitashemereye okay tango doyi we kwakwija bitebekana ninga kakariho karigaho noti ibiro noti mwenda noti ina mwenda hello wanji turije buzima amazina yiwaterana n'icyo rugamba nugamba na bawazi kuruga hariya na munana isingiro muno buri kangambire ni busosya too much nabo tukusanga aide agent bakacyavuye ngo kutera karuru yes agent akaba akemera ho wenga kimwe n'ibyo mu mugongo yego natokiye buzoburoje ko ubwo umuntu yabenana ndabasente atoriya obabe basize kambuzo twese kizina kwiro kugira ngo gaze tuzoshaka sanga nemerire wenga iyo kazi ya wenga oh yes riyare ngeno buroje turengere it is too much adam serious kwebare obwisenjero agent bakakwasente gendo supplying konka hatubashangwe emerewe ngo kazi ya wenga watu wenturo so sente numugamuhireza cyabaka hello yes hello akwakira sebo nashomero kubahurira yego ito twahuriraje kuwatera numugamana w'amanyabi asumishukuru akagijera waterera nkahimwishukuru bwaka natera umugombora yito ya rwiciro mu ruhama main rwicino ruhama yes na mazimazi mu bukuru ko buru bitu iwa bukurikire turukusha ko kandi bitangurire biri mtuguza ndabo habireho cyenyine mazimazi mai chikonde chikeja kwasa kwa kandi kurara chika kandi twenda tubija ko abantu batara mwenda bamwe bafara ko muri nyacera akafa umuntu bakamutera amafasa abiri mazima mbere no buruko buze butangura ikonka no kusiga ndo wagita bashekora bamu omukuteka atakwa kwawe nogira ngo wasinjira nabo barangirire ati noreba umuntu kakubasinjira we baba murangiye mucyakiryoke yes konka wabo tasingire hapi nono chere mango nisho kuja ngo bakwiza konka cyacho mutasingire kuja kakubari wasingire rero wa uriyaje usingira atari wasingire
konka amazima twicirize tuna turi abanyarengare n'ikigirane cyitu tutegereze kandi kiri kwisha. Okay, kare humura we bari guterera ukatugambire viro mu cweke cyo kwena n'inteka teka yawe idakika zo kazashikirira hanga wanje kanusha ngo abantu bambakiye yongera twateye na Tristo muntu nkomwe ndena nitutumba humbe. Hello twakwasire hello twakwakira amazina eyiwaterera na neco rugamba hanshonga zo bururu. Amazina ni akuzaiza n'isinaterera muri kizindishaka. Yes. Ebiruranga tuburabirewe kanya. Ebiruranga nguteka abo kubaye tokirize mu bakatera abakiriza abana bisomera abatari mu roje abakatera buru. Bene birungani kama tuburabirewe kanya Burundi bakanda bakora mubagira ngo babugaruke mu bururu. Yego. Aburundi katera cyo bururu bwite Burundi ko katuburagira bikanya kuteza abana b'amasomero batari mu roje sta. Yes. Bene cyo kirakeni. Yabare mnonga kutereza information ejo. Baje. Sibaje abishaka baturamukize abamutoma nimwe twabakoraho na nabandi mwena. Ndebera bakajara bo barukwe kwata abandi. Abebesi imbere nkabana barukwango mbirjiremu. Barukujango no bakoshanga naba agents babagura babiha polling stations. Hello. Okay, ninjangu twarekeraho amasumu. Mwene mbera ni ejo abana b'amashomero batiro bururu. Nyo ariyo mu register tanakatera. Akwana ashanga ntarumu. Kandi buriyo buncheckinga nkabandum. Then hatabareto mwana wishomero. Mwari munatushira mu ceka cita. Haro video imbe na sedzame to mu kubakasumururo ke mu isomero liyona. Abana batere nduru mbayiruka mbeta bamulaini abana isomero liyona. Bagera batera ko. Baite tuina kumakiri kimu munsonge za karuruzo. Ngwiwe na muno inkambe ntro yari no manyo na mani naiwo buriyo bwasingire let's say 2021 kugenda mu parliament haro habasigaye nembetumbo itambagamba kwa bayiba abantu bakasigira batasemeriyo so nikiretwa kisaze n'umukano wako kusimba mugonga ka primaries okuruba bakusingire kandi ino teremeza nukacha nokenguriza no rahira ke mungwini yo bayiro singe nikimaza kusinga no kusingwa nugumuzano ogwa karuru obokabo manyire ngo bundi umuzano gutogwetegereza kurungi tuwakwizire kubano yesimba oijuke munayo bwasingire buri hari abali betombo itambagambo ubundi nayo kabayiba nicyo cyakutwira mu kwato kuruya yostega dangwa karura ko mugongo nokaza kwihamira regularities zona konka cyayinjira kuba was hashiri kuri twata kubereba ubundi tukagira mu akasinje tunamatorekeraho ndeba karebana n'abandi abene kibinja cyabasigaza binji bakabaza habatera then bacheza hata ho bargo ba transport abatwara hand baza kutera ndijo no batera line so mbwene bituteganise konka byo no kubera hendere ruhanga bo muhwezi witu kwa kabenisha umunya Uganda ngobeka nkusha umunya Uganda ngo ofe munonga hacoriyo no kora hatiye kiri kutahize ka yawe then byasigara tushabe tuzamajugitu abakubasa kushaba chango ubundi rahanga kagira hu yakwata kubatara rahanga sofa injango ibintu birinke byembi turgo mu ngaro abo kwakarora twakarebero kari nakariyo nikije abantu bariyo bahaya mbwenu rahanga bo muhwezi witu nukwe nahenderanti mwikirize tumulemu akandi tugenda maiso program simuka kaire kamze ibisinsino aijahana wa kusemeze akando mu program simuka balazen netukusaba ogume ha TV West kandi utarugwa ijuke birabana mukaga ekinihiro merankongere kacheka okutaha mu mutwaro ogwihangirya Uganda ije tube hamu kuriya no kucakara bo kuba semererwa hamwe naiwe mutwaro no kuringa ino gura no kugaburira twagambera tugabude tube naiwe tusemererwa naiwe ekinihiro merankongere kya mukage kikenyini taro kuranga kundi guma
akashanshala chakamuza ibisinsino